Waramutse wowe uteze amatwi y'Intebe TV nkwaye ikaze. Aya ni amakuru y'ingenzi mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse ngiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbe nakubwira ibiri kubera by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru i Goma, ndetse ndaza no kugaruka by'umwihariko no mu tundi duce dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni urugamba ruri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mpande zombi, umutwe wa M23 cyangwa se leta y'i Kinshasa biri kuvuga yuko noneho isaha n'isaha M23 yabonye ko ibintu atari imikino, ndetse abasirikari barwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa bagaragaje ko rwose isaha ni M23 yariraho, ndetse nabo bashobora kuyiriraho ndetse barangiza bakanayimena, kuko M23 yamaze kubona ko leta y'i Kinshasa itakiri mu mikino, ndetse leta y'i Kinshasa yamaze kugaragara ko ifite umuvuduko udasanzwe, ndetse yerekanye ko ari igisirikare gishoboye, ndetse byatangiye kuvuga ko leta y'i Kinshasa ishobora kuba yagiye kongera kugarura icyo bita abacancuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abacancuro boherejwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagasuzugurwa bikomeye cyane, bakagaragara bicazwa hasi, ndetse abandi bagafatwa n'inyeshyamba za M23 bagasubizwa iwabo, bamwe bacishijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byarabababaje cyane, kuko ngo nta n'amategeko agenga aba bacancuro bari baraje kurwana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira bibaye iby'ubusa, nta kintu bakoze mu by'ukuri. Biri kuvuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ku barwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, yaba agiye kongera kugarura abacancuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwirukana umutwe wa M23, ndetse ngo bakawusiba ku ikarita y'isi, kuko badakeneye ko uyu mutwe wazongera kugaruka ukundi, cyangwa se ko wazongera kubaho ukundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku Ntebe TV, ndakwibutsa gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, warangiza ugasharinga amakuru akagenda akagera ku bantu bagiye batandukanye. Reka twinjire mu mutekano, politiki na diplomasi biri kuvugirwa hano ku Ntebe TV. Nimba ari ubwa mbere wageze, ndakwibutsa gukanda subscribe. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yongeye kuganira n'igihugu cya Amerika, ndetse mu buryo bwo kuzana abacancuro noneho batojwe, apana bari abacancuro b'Abarumaniya bagaragaye batsindwa cyane n'inyeshyamba za M23, abandi bakagaragara birukanka ku mirongo y'urugamba, abandi bakagaragara bamanika amaboko ndetse bakarambika imbunda hasi, ndetse abandi bagafatwa n'inyeshyamba za M23 cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Biri kuvuga yuko rero Perezida Antoine Felix Tshisekedi yabazamutse mu gihugu cya Amerika kujya kuzana special force zatojwe, ndetse kuzana nyuma y'uko yari avuye mu gihugu cy'Ububiligi, akaza kwerekeza nanone mu gihugu cya Donald Trump, cyangwa se igihugu cya Amerika, kuzana intwaro cyangwa se n'abasirikare batojwe bo kuba bakifashisha mu kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro, ndetse n'ubundi butunzi bugiye buhambaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko munsi y'ubutaka. Iki gihugu gifite ubutunzi buhambaye cyane. Antoine Felix Tshisekedi rero gashobora kuba yazamutse mu gihugu cya Amerika mu buryo bwo kugira ngo rwose azane intwaro ndetse n'aba special force batojwe ngo baze kurinda ibi birombe by'amabuye y'agaciro M23 yamaze kugenda yijogera, ndetse rwose ngo igisahura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse agakomeza kugenda agaragaza n'ibihugu biba byatumye uyu mutwe wa M23, ndetse akavuga ko ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bigura aya mabuye yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyijwe. Perezida Antoine Felix Tshisekedi ni ibitero byagabwe na leta ye, cyangwa se leta y'i Kinshasa yagabye igitero gikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta y'i Kinshasa, by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse niho hari kubera intambara
ikomeye cyane muri iki gitondo. Ni intambara y'amasasu ndetse n'intambara ikomeye Kivu y'Amajyaruguru i Goma, bitewe n'uko izi nyeshyamba za M23 zamaze kuba zashinga banka cyangwa se zashinze banki ikomeye cyane by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru i Goma, kandi abaturage benshi batuye uyu mujyi Kivu y'Amajyaruguru i Goma ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye bamaze kugenda bagaragaza ko bakoresha iyi banki, kandi bamaze kugaragaza ko ngo ari banki yemewe, mu gihe leta y'i Kinshasa itemera iyi banki ndetse igasobanura ko aba bagabo bari gukomeza babitsa muri iyi banki bashobora guhomba kuko baba bari kwiterera inkunga umutwe wa M23, dore ko bakomeza bashimangira abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa ko uyu mutwe isaha n'isaha ushobora kwirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba wava muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukirukanwa bikomeye cyane, ndetse dore ko nka Twale Felix Tshisekedi ashaka kuba yasiba uyu mutwe wa M23 ku ikarita y'isi, nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 wifuje ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyacibwamo ibipande bigera kuri bibiri, ndetse leta ya M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikagira leta y'i Kinshasa yo ubwayo. Ndi kuvuga yuko rero igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba cyongeye kumanura abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo birukane izi nyeshyamba za M23 byemewe, noneho ngo babe basiba ku ikarita y'isi y'umutwe wa M23. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakwitsa gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuguhereza bijye kugeraho 5 kuri 5. Ntiwibagirwe gukanda share.